Kublai pi barok ngi pedang subhai pi shikni ketuk kubor menta ka janmit haswa bangin sedang tengi phasha shkimat ki bakongsan. Kiu ke jingdan ki bakwat naka jingpang covid khat kandai India syakan rupo ar pa nak shispa bat sa khat arngut ki bapang ha Meghalaya. Ke India ka don ya ke benta bakmat ban penki im ya kayo ka perthai ang Modi haka India Global Week arajar arthau. Penbenar result HSSLC ka Meghalaya Board of School Education haka tanat Police Science but Commerce nyopo point arpusaw nak shispa bapas haka Science but nyo point apupra nak shispa haka Commerce. Bat ya cakmat menpenitu ukibriu hadian ke jinyato Shongkurem ha Greenwood Resort. Kiku bori babnya. Kesorkar kemi hene kesengi kalau ong baka jingdon jong kibriu ki blakon nak jingpang covid kat kendai kala kiu syakan rupo ar point pra nak cispa bat kembas saulak nyo pun riu hajar laispa nyo pu prangut kibriu ki lakot pura nak ke jingpang hapo India. Ketenat kekot kekia kesorkar kemi kalau ong baki don apusau hajar praspa nyop kendai ngut ki briu ki balayo pang covid kat kendai hapo kari hakini ki arpsau kenta bala dem bat habaken kulum lang kadan ke jingdon jong baro ki bala syakta hakate ke jingpang ki long nyolak nrupu nyo hajar arspa kendai pun rungut hakashisngi ki don sauspa prapu ngut ki briu ki bala klat no nakate ke jingpang bat baro ki bala klat no hakeleng saudong kari nakani ka klam kelakiu syaka arpwe hajar shispa arp kendai ngut yang mentah ke jingdon kinong pang ki badan hapeng ke jing sumar ha India kilong arlak handrup kendai hajar nyo spa prap kendai ngut haba pai pat cha Meghalaya ke jingdon ki don sa khat arngut ki bla syakta ha ke jingpang covid khat kendai ha shalong shpaungut ki dei nakatna chipai BSF pat arngut ki wei pat ki bawan pai na Bihar ba Delhi ke jingdon kinong pang ki badan hapo hapeng ke ni ke jing sumar hapo ke jela ki don kilong handrup handrungut. Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi ulah ong baka India kala jam sakmat haka ban penpha penkala bat ban hakajo kapor ban play kilat kilinti bat thamai haka liang kayo kakot ulah ong baka ni kadai ka India ka babut ban penlet jingmut ya ki patba haringkat ka jingkin tup lang na ka benta karoi kapar haba ajing kren hene kasngi haka India Global Week arajar arpau Modi ulah ong baka India ka don ka benta ba khmat ban penke im ya kayo kakot haka perthai ulah ong ruba ke India kelas shemi kilat kilinti ki babyang haba pai syaka jingya kun ya ka klam covid kat kendai bat nakaliang ke sorkar kelas shimru ika sinjam na ka benta ka babha ka miat jong ki briu ke India Global Week kadai ka jingilang balai sngiling ba ka video conference halor ka pang Be the Revival India and a Better New World. In these times it is natural to talk about revival. It is equally natural to link global revival and India. There is faith that the story of global revival will have India playing a leading role. Kakinhun Menteri Kesorkar Kemi kala ajing menjor haka bayadai berkajing penjelannya ka Pradhan Mantri Garib Kalyan An Yojana syaki nakabenta san benai habai keren syakilat patai kubor ha New Delhi hinin kesngi Menteri Kesorkar Kemi Prakash Javadekar ulang bahapo ketika skim ensam san kilo ukau ni ukau syaman lau dekhot jong kalongyeng bat badai hok banyo jingmentoy bat shi kilo ushana syaman la kalongyeng na kabentasan benai Javadekar ulang ba ketika skim kan ajing mentoy ya palat prapau kelurngut kinong song snong hakari. Meghalaya Board of Secondary Education MBOS kalapan benai ke result kelas 12 jongka tenat Police Science Commerce pat vocational haka website jongka hene kesngi how news nam laipau ajar rius pa kendai pun nyongut ki kena kilaya kun ya ka examen HSSLC Kostab Chaudhry bat ka Komal Sharma na St. Anthony's High Secondary School kilawan haka kedan baningkong jongka merit list haka tenat Police Science pat Commerce Chaudhry ulayo sauspa Nrupu pramak kat baka Sharma klayo saus pa saupusan mak ban pentikna ya kajingya jingai iwe ni iwe kumju ru ban kiar na kajingya lumbriu ke embos kamshim lawa iki result ha office jongka ni hakino kino ki jakat ho examen
nalor kani ka sarkar jala nin kasni kala penmi ya ka hukum ban penbiang ki admission forms ling ba ka online na ka benta ki kerdan puli degree ha ka tanat puli science pat commerce ha ka baki kena kim dan kam COA kumban chu kedau hang ni namar ka jinglong jingban ka bai dei bat ka covid kat kendai ya ka exman HSSLC la penkut no ha ubnai jelio bat ha ka ju kapor kala donru ka jing penken ria ka tu kat ni tli ki subject namar ka jing hangdam kita ki kentup ya ka mathematics physical education but statistics bala penlong nadu ka pratrek hadu ka spautrek jelio araja Sir Amar Bhandari, he was the first person who told me that I can really do this. Really happy that I got my admission in BBA because I was really nervous because my percentage, I just got 74%. I don't know, I was a little bit nervous. Director Katanat Health Services, Dr. Aman War, henin kasngi ula hakajing ya kendo bakilat patai kubor, ula ong bakajing pen itu ya kibriu ki ba ya kendo ya ki sau phoingun, hakaba ki blai shimenta hakajing ya thok shongkurum ha Greenwood Resort, Khanapara, Guwahati men haka arpunyo trik ubnai jelio kadang ya chakman. Katkum kajing itu Dr. War, katanat kakot kakia kamshim la yo jing TBA hakaba ya dai bat katai kajing ya thok shongkurum da kaba benrap ba kajing pen itu ikitu ki balaya kendo ya kiteki sau phoingun kalong ka berankam namar kitei ki briu ki bala let ya shimenta hakatai kajing ya thok shongkurum ki la ya chani shatai ula ongru ba baro kitu ki balai shimenta hakatai kajing ya thok shongkurum ki dei ki badan jingma ha ba phai kajing sapriang uknyang jingpang na ki arngut ki bala shakta ha ka covid khat khandai na ba kitei ki briu ki la ban let rong ha ki dukan ki yeng bahiyeng ni ki yeng perlong na kaliang DHS ula ongru ba haduk menta ula lalap ya sau sangut ki briu ki badan jingma bat ki la pha no iki shaki jaka bat lapen krek terpang prior to us knowing that there was a wedding, so these people have been moving around. That is why we are doing the contact tracing. So all these people who are high-risk contacts, where they have come into contact directly with the people, we have identified, and we are identifying, in the process of identifying them from, because we are asking other sources also. And once we get to know them, then we take the samples and we ask them to quarantine. And all these reports are awaited now. So by tomorrow we will know exactly what is the position. That out of these people who have attended that wedding in Greenwood, 2 have been found positive, the rest are negative. But we have quarantined all of them. Kasing BJP hamiglai ne kasing la kentu yu menteri rambak ka jalau konrad ke sangma ban pentikana halor ka jingsam bam ken siliang yo kau rashan apo ka pradhan menteri Garib Kalyan An Yojana kaken hun menteri ka sarkar pedeng kala ajing menjor ban penjalan syu ka skim pradhan menteri Garib Kalyan An Yojana na ka benta kisan banai ki banwan hapo jong kani ka skim insam san kilo ukau ni ukau shabaro ki dekot jong kilong yeng ki bayo jing mentoy bachi kilo usana shaman la kilong yeng sasan banai linter da ka bakinto baka sarkar jala kamshim lala ban petri kam bhai kani ka skim hakipor bala khangdam Presiden kaseng BJP kamiklaya uba Ernest Mauri hani kasngi ulakam baula yo shibun kijing ujor na Shagaru Hills halor ka jingbam petri kam bhai kani ka skim ula ong shushu hadin baula yo ikni kijing ujor ula yo ru ikijing ujor halor ka jing petri kam ya ka Prime Minister Kisan Saman Nidhi Scheme kumtaula kerpat yu menteri rangba ka jalaban kemi halor kani kamat na ka benta ka jing mentoy jong kipat ba. But I have received numerous complaints from our state, especially from Garo Hills, about the discrepancies in the implementation of this scheme. People complain that the benefits of this scheme reach only to the selected people. I take this opportunity to urge our Chief Minister to ensure that fair distribution of ration under this scheme. Ka Lidikin College kala penlong ke international webinar halor ka jing ki bakta ikrukam perkhat ka bami na ka jing kala ka imlang salang bat ki kamsan perthai shwa bat hadin jong ka jing sapriang jong ka klam covid khat khandai ya kani ka program la penlong da ka research and innovation committee Lidikin College kidong isim benta ki bakampau kilong u Professor Anand Kumar u belong u senior fellow ka Nehru Memorial Museum bat and library u Professor Bindu Puri u belong u chairperson ka Center for Philosophy JNU u Professor Xavier Mao na Nehu na Lor Kiwei u Professor Anand Kumar ula ai ka jingkran stang
ha ka ba ula ong ba kani ka klam ka long kum shibanta jong ka jingmat ha ka jing em ubreu hanadu ki por barim bat lada pet kat kum ka history ka jing sange trikam ha bun kiliang ha ka perthai ka sakhi menta kam dei ka long nakadau jong ka jing khuslai jingmut. I am a student of sociology, and historical experiences before human beings do not make us very nervous because of the present paralysis of policies all over the world. Epidemics have been part of human experience since ages. Mendapat ngepit suai ke jumlong jiman jo kesun bering. Hasilong ke jingshit ke long arpo 0.1 degree Celsius bat ke jingkret ke long kat kenai 0.1 degree Celsius. Ke jingsem kawau ke long kenai pusan naksis pak ke por mestap bat kenai pusan naksis pak ke por janmit. Ke jing hap slap ke long 100% milimeter. Kesun bering kendum loo asilong bat ki jakaba marjan ke lar benen ke jing hap slap bat ke jing tit upertat. Hasilong penkut nge pai bang sesisin skimat ki bakongsan. Kiu ke jingdon ki bakot na ke jingpang COVID kat kendai ha India syakan rupu ar point pran nak sispa sakat armut ki bayok pang hamid raya. Ke India ka donnya ke benta bakmat ban penkit imnya ka yok ka kot aka perthai ong modi ha ka India Global Week arajar arpo. Penbenar result HSSLC ka Meghalaya Board of School Education ha ka tanat puli science but commerce nyo pu ar point apu saw nak sispa bapas ha ka science but nyo point apu pra nak sispa ha ka commerce. Bat ya cakamat ban pen itu ikibriu hadin ke jingnya tho Shongkurem ha Greenwood Resort. Ti perlu katung lapoi sabukut jong kini ketup kebor jingi lapoi sabukut jong kini ketup kebor hadum ini syembang pat pi la syai kesni kublai pi baro. Only to the selected people. I take this opportunity to urge our Chief Minister to ensure that fair distribution of ration under this scheme. Ka Lidikin College kala penlong ke international webinar halor ka jing ki bakta ikrukam perkhat ka bami na ka jing kala ka imlang salang bat ki kamsan perthai shwa bat hadin jong ka jing sapriang jong ka klam COVID kat kendai. Ya kini ka program la penlong da ka Research and Innovation Committee Lidikin College. Kidong isim benta ki bakampau kilong u Professor Anand Kumar u belong u Senior Fellow ka Nehru Memorial Museum but and Library u Professor Bindu Puri u belong u Chairperson ka Center for Philosophy JNU u Professor Xavier Mao na Nehu na Lor Kiwei u Professor Anand Kumar ula ai ke jingkren stang ha ka ba ula ong ba kani ka klam ka long kumshi benta jong ka jingmat ha ka jing im ubreu hanadu ki por barim bat lada pet kat kum ka history ka jing sange trikam ha bun kiliang ha ka perthai ka sakhi menta kam dei ka long nakadau jong ka jing khuslai jingmut. I am a student of sociology, and historical experiences before human beings do not make us very nervous because of the present paralysis of policies all over the world. Epidemics have been part of human experience since ages. Mendapat ngepit suai ke jumlong jiman jo kesun bering. Hasilong ke jingshit ke long arpo 0.1 degree Celsius bat ke jingkret ke long kat kenai 0.1 degree Celsius. Ke jingsem kawau ke long kenai pusan nak sispa ke por mestap bat kenai pusan nak sispa ke por janmit. Ke jing hap slap ke long 100% milimeter. Kesun bering kendum loo asilong bat ki jakaba marjan ke lar benen ke jing hap slap bat ke jing tit upertat. Hasilong penkut nge pai bang sesisin skimat ki bakongsan.
kiu ke jingdon ki bakot na ke jingpang covid kat kendai ha India syakan rupu ar point pra nak sispa sakat arnut ki bayok pang ha Meghalaya. Ke India ka donnya ke benta bakmat ban pinkhit imnya ka yok ka kot aka perthai ong Modi ha ka India Global Week arajar artho. Penbenar result HSSLC ka Meghalaya Board of School Education ha ka tanat puli science but commerce nyopu ar point ar saw nak sispa bapas ha ka science but nyopu point ar pra nak sispa ha ka commerce. Bat ya cakamat ban pen itu ikibriu hadin ke jingnya tho Shongkurem ha Greenwood Resort. Ti perlok katung la poisa bekut jong kani katup kebor jingi la poisa bekut jong kani katup kebor hadum ini syembeng bat pi la syai kesni kublei pi baro.